Nail efendi, eğer de mümkün bulsa, bana şu sırava aşıklık kırtıya gelin. Yüzümden de ben kırıs dep etelmim. No, bu işte endi rukoyetil bulgaçtın, şunday kollektiv bilen işlegeçtin, şul rayonda işlegeçtin, yuklap da yeri bulma betinde. Barıp talepçan bolurga kerek. Ne degende mine bütün kirgen сообщениялар, заявлениялар bizga betinde kerek kerkinde bütün sotkunu men üzüm parap çıkıp koyda bolsa birende şiklere bir körem eken men üzüm barıp üzüm üst güzeli men körüp üzüm uşanırga tırışam. Mana işlep bulamı yok mu? İniga işlemegenler аны. Mana endi şunu körgeçtin, koytagan arasın bu satırlar soragastin, nende cevap vereler. Mana alay bulmadı bit bulay bulma. Alay bulmadı, işlep bula turgan iş bulgastin işlemegenler. Neçe kırıs bulmysın, neçe usal bulmysın, neçe talepçan etmişsin. Ne degenden arasın bütünde aның итогы менен сұрылар бүтүн. Мына хазыр коллегия жыгынабыз. Бүтүн yıl boyu işlеген işler için yanında basıp bir şey aytam бүтүн. Şunun için indi аларны көрүп, билип тургачтан миңа işlerге de жиңгилерек, koyttirge de жиңгилерек, sorarga da жиңгилерек. Gerek şartta kırıs da var, gerek şartta yumuşak da olabilir. Evet, şulay. Hele bilmişse siz hele özünüzün hizmetdaşlarınızga yertem yüzünden hastanelerge davolanırga dağın yertem etesiz. Şulay, hastanelerge tugul, kişi betinde iştegine turmuş ötme betinde semyası var, teyanisi var, balaları var. O betinde iri hocası indi, hatun kızları var bizde işçiler. Türlü situasyon var semyada. Neçik bolsa da endi şular bilen birge aralaşıp yaşap, onların hallerini bilip, qaysi vaqtlarda kerak yordam etirge tırışıp şulay alып barasın. Ne degende один поле не воюем. Mana şu leşistat bilen şular bilen işlegeçtin, şular bilen işlerge bulgaçtın, şulay birge yaşasak maturrak tattırışarak da olur dep oylayman. Arkadaş, bilmişse siz qayda noktalarda buldunuz? O vakitler eske düşürüp alayık әле. Neçe tapkır bardınız siz ende? Barım 12 tapkır bardım. Ol endi menden gene kalgan eber tügül. Anda Эчкин университет сотрудник барды endi республикадан. Biz 16-njyylda bardyk. Men şol komandir bolup bardym endi. Bizde 15 kişi bilen. Normal, Allah'a şükür, sen sağlık barыбызda hizmet edip kattık. Замечательныйсыз. Замечательно. Peki yaxşı. İdegeler neçik kabul etesizin bu işinizne, Nail efendi? Hazır endi ulus etmişi Nazat Daroginiyat, bek zor rahmat, semiyama mana endi Elmet şäherinden köçüp Patriga turup kelgende de hatynım rizalaştyk. Wateginde bizim tugan rayonga anda diňlere bolmasyn dep. Anda katemde şu başlaşyna talepler güçlü boldu. Mıdı ýagyndan da rayon hojalary ýagyndan da bir awır wagtlarda boldu. Qaytyp tögüge zarlan wagtlarda boldu. Kitirgelerinde şäherdir bolmaz, diňdir bolmaz dep şunda da indi hatynım sabır bol endi, sabır bol, sabır töbe saraltyn, şäherge indi şerge bitindi dep şulay Jaylagaç maylagaç indi iden motor ettirip uzatıp kalaydı, motor ettirip başalaydı. Şonun için işlerge jiңil buldu. Faydalary köp buldu indi. Semiyama bek zor rahmat. Balalar indi ulu malay mene 11-ni bitirgende qoya barasyn degeçtin. Ati Türkiýe ýuridiskiýa tügel, Ratory Techniskiýa indi. Nu, körüpdiler meni. 3 baladan men ikisin ýerde sirek köremin. Men katkandalar ýetdi, gitkende ular indi degende 3-nji ulumda aşlay azrak üskullarında üstlerge doğru kilinde kalganları ikiz olursa indi men işte buldum indi. Şunun için alar ötürüsü anladılar, kaderden anlayırlar. Kader indi necektir maturiyatları göz anına kileyinde tegi avuriyatlar orta kalganmışsa kader bitinde köp nagradalar, köp maktolar buldu indi. Şunun için bir Allah'a şükür. Neçe yıl siz bu hizmette Nail Fadeci? Mana endi 2020-yılda 1-Avgustda 30 yıl boldu. Чистасы diye indi. Именно милиция, полиция işleýän. Bizim bitni armiyada sanala, Dagestanda bargandadan da günler ortaga keler bitinde. Şol 31-nji ýyl bolan. Siz mi ötken wagt şaýdyk? Ýok, wagt siz mi? Mene 3 gün köpükken boldy. Nail Fadeci, sizin onugyňyz da bar. Aýe. Nindi ýerep babaýsyz? Ýumarmysyz, usalmysyz? Silep gitdiňiz elime şuşa. Birak nakatmış atırsalar indi sagındıra. Qaytyp indi 1 saat üstə sekire başlasa. Allah'a şükür. Sen sağ etsinler. Ne ihtiyaç buldun anıga da bekleyin. Şu indi şunu Allah'a şükür. Siz yumart babay mı? Yumart. Yumart babay mı?
Менә Наиф ата, sizin işte iş күп инде ул шәбит. Менә дусларга кайтыйга. Сезнең дусларыгыз күпме? Күп. Беләсезме? Теге секрет түгел инде ул. Көбесе дуслар пока мен пагын такканда, форма кигәндә дурыс табылганда. Ятам бит инде. Мин уже яшиктән армиян кайтып, мин бер айда яшькә чыккаштан, ул бит инде Гай шәһәрендә, Гайда шәһәрендә, Әлмәт шәһәрендә, әлбәттә туганларда, дусларда күп булды инде, танышларда күп булды. Бүтүнесе может быть теге ярдәм битте көткәндер инде. Тем более туганнарга кайткаштан, чын дуслар алар бик сирәк калалар. Менә мин ошанам бүгендә бер ничә дустым бар, например. Мен бу эштән китсәм дә, пенсияга китсәм дә, алар мине ташламаслар дип ышанып калам инде. Күбесендә шул пока син креслода утырганда, шул форма кигәндә, дурыста булганда гына дуслар битте. Дусларым бик күп. Күп аралашам мин һәрбер шәһәрдә, һәрбер регионда, кулдан килгәндә бер-береңә ярдәм итәргә инде алар белән тоже. Менә шундый дуслар бар, Аллаһка шөкер. Бик шатбыз. Киләчәккә инде планнарыгыз? Киләчәккә планнар инде исән сау гына, менә шул миңа ошады шул районның халкы ошады, Алып бистәсе. Шул районда күп минде рөхсәт итәләр эшләргә, хуҗалар шунда эшләргә матур гына. Семьяда бик ошады, торгауыбыз бар, пока Аллаһка шөкер. Балалар инде Казан шәһәрендә, кечесе монда укый, ул да укып бетерсен дигән исәп бар инде, пока менә 9-нчы классын бетерә. Шуның өчен бу районда шисел тагын киләчәктә дә. Китергә җыймыйсыздыр бит әле. Китергә җыймыйбыз. Сез китмәгез инде. Юк, Һәм безнең район халкына нинди матур теләкләрегез? Менә инде тагын каплап әйтәм, район тыныч, Аллаһка шөкер. Серьезно менә теге ничек әйтим инде шуңа резонансный җинаятьләр юк. Булганнары кул астында, контрольдә. Но бигрәк тә инде бик күп безнең районда урлау очраклары. Бу бигрәк тә инде теге банковский карталардан акча урлыйлар, аферистлар, мошенниклар бит күп кешене алдылар. Мен инде иң беренче район халкына теләрим алдатмаска, теләрим дә телефонда звонокларга җавап биреп, үзегезнең карта данларын, бүтән данларын биреп, уратмаска акчаларыгызны, валютларыгызны ясым килә инде. Бүтән халыкка да исәнлек, саулык теләр. Дөньялар тыныч булсын иде, исән-имин генә яшәргә. Бу инде менә бик начар чирләр булды бит, алар да үтеп китсен иде. Анарга да инде тәсим килә, халык безне дөрес аңласын. Барыбер дә сакланны сакларым дигән бит инде көбесендә шатмый безнең шул маскалар өчен бүтән протокол төзегәнгә, бүтән шәли бит, бүтән төрле аңлатып та алмый кешегә кайберсенә дигән. Шуның өчен алай да кырыспорга туры килә инде, эшләргә туры килә. Шуның өчен аңлашып бергә исәнлектә, саулыкта яшәргә һәм эшләргә. Biz de sizin kiyəşəkdə işinizdə işləb, erişkən olmuşlarınızda seyinib, matur itib yaşargayasın deyən tiləklərdə qalabız. Amin, rəhmət. Dostlar, indi biz sizinlə sabırlaşabız, həm indi kiyəşəkdə də sağ-sələmət olub, matur itib yaşasağız idi.